No kasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya tinadamag data. Ay maragsa ka naklaunay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga mintimang kankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung matimakan kansyawan. Makadandanog ak madamang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam ka dagita at tao. Amumay nga do ti managkansyaw dito'y lugar tayaw. Huwag nga rin amin samot na natatao dito'y lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mo ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta sanda kantaw na makansyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag matkat diya. Agsagana kayong harap, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsain? Taga kabangibang nga ilay, kasinsinjuway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kansyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsain. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano, sana ko na maadaan iti apo ko. Kahit naimbag ano, ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitan, di san mat lama ka anak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malagaran, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mga alak iti partidos may ta mga alakamot iti abay iti partidos yaw. Ayun may mayat no agbingay. Hala umaon dagitay baak, tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, bareng makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayaw. Sige nanang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kansyaw kan kaakas iti naibagam kanya. Kun nga raw, may istresak ide tunggal kan kansyawan dak. Isungay ta, nga, dagita ama nagkansyawo. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw, Juan. Sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ko. Isa amatayak madla na singpot lataid na baka. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mon ta mamut, Juan. Pailaan. Saan na ita hanakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko'y dinalpas ti kasarda. Naghani mon da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da maadagos. Kat sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siyak lamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambanog ak launay.
Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungaal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklakit yatago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Excited ako na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma! Triplets ko mati sikog na Edna, tapno maminsan. Tauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan nga ino triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Ngalangarot ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo tagtrangkaso ng gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa nga trabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatain. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka? Kuwan siyak ti para igamit ti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga rodon jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ngis tambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kat, kasano nga rod dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang ti kan-kanan may, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong ka iti nagagayit ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Jay lamamutaw ti paggagatan na. Awan ka di pa Edna. Ay, awam pa'y nga rod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un nga rod angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, mambanog lang no talagang awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay ti ada diferensya na kadata? Maawam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at chimpo pa'y ita, Wano ada puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa'y tinagadot anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarodan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at chimpo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na tiyagputaw tanay. Mapanon titawad na. Kasta nga rod mo tibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Lang asawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton maho kaanakan. Adan to uncle. Kumapoy kan samot nga main kaanakan. Nangikas-kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot maho. Awan useless kaanakan. Apay aya, adidak sarsar dengan akan kancawan uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti 𝐾𝐿 kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancawan yung kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agunget. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan.
Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Ha? Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaano ti tawin? Ay, awam mo nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laang. Ure man agawa nga agawa, no awan to mo anak namang tawid, iti apelyedo na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta ka dit aghanimun iti sa bali manin a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan anak. Italaang manan nga aglive ka. Kladen, bambanog la da ita. Ha? Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakit? Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't laada ta ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturog takit di. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan di maturog tan. Kasano nga ro na maadaan tayo iti anak kag sadut-sadut ka mga men. Ina, bambanog lang dita. Maturog takiting. Apay akas tatilanggam nga imay dito'y balay, Edna adak ko. Ay, naimbag pa'y ni Manang ko. Masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay may, nakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Basit pa'y la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat kidi ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputot ti paggagutan na. Nagagait nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawa ma. Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga adayaw nila kay mo Ngam jay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na tapno adalat ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti adu nga urnong na awam mo anak tayag agawaan ta. Di mo namnamahan na ita. Talaga siguro asaan ta na maadaan iti anak. Lipato mo ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Saan na ka mapukawan iti namnama? At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danadaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, inkagitasaran ta mangrabi itakit ding. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, yanak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailot. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kano lang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya?
Naminado ka no na pinadas me. Ngamawan ka no latta. Iso ama sa duten. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iji opisina. Kan oray day off ko. Sumrekak latan ako tayo supay ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang iyo. Ipilit nan to, matyag sikog, ket talagang harod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawam anak ko. Agsikog pa'y day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. At iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Hiyag mo nga rodan. Ne, apay ngaglaladot ka ang mga awat iti sweldok nga Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mo? Isalip hato mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo tawan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang. Nay, ija ka mo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't ngagkurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mo't agawid ang. Manotawan na ni di Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwa na. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan ka mo na nang insukat nagsamot di manugang yaw. Ha? Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Agulimag kay man matanggal. Ha? Imbasa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin asaan na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka. Sana na ka? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden Di kan magnamnamakin kwa na barok. Amangan mo insukat na kan.
Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya, ay anak ko naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di mo't ngamin umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insan ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Ha? Kumusta ka, Edna? Agyamanak ta na sa pulan kamatlangan. Ako rin ka. Hapay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin na pastrakan ta. Dati asawak ni taunag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti day agundaway kat nagawid kami akaslag tay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tel daw naklon kumitlaang ti amin. Kat tilatan trabaho ti nang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ngagtrabaho. Sanak mo na ng asaway ti sabali, iso ngagmay sa aklat ta ngaging gaita. Tapi mo say matan ti inak. Halakastan, tuy kapsat, wanagayem mo, Juan.